Fáilte go mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic a handiag Rannóg on Banc Teanga. Level A1 topic 11 section 9 the language bank. Fashion idirnáisiúnta, international fashion. Match all on ball Éadaí leis an tír cheart. Match the item of clothing with a correct country. Úsáid folklore, mátá folklore nua ann. Use a dictionary if there's new vocabulary. Féach an bhfuil an fochail firinscinach nó buinscinach. Check if the new words are masculine or feminine. Fashion idirnáisiúnta. Barréid, Gansi Ornach, Lena Flamingo, Sari, Brista Lederhosen, Kimono, Hanfu, Philibiag. An Yarmán, an India, an Rank, an Tiapáin, an Tín, Albuin, Éire, an Spáin. Uaireanta samhlaítear stereotíopa le tír agus uaireanta eile caite Éadaí traisiúnta I dtíortha. Sometimes the clothes associated with countries are worn there and other times there are merely stereotypes. An gatar Éadaí traidisiúnta I do thír chúchais. Is any traditional clothing worn in your country? An samhlaítear ein stereotíopa fashion I do thír chúchais. Is there any fashion stereotype associated with your country? An féidir leat smaoineamh ar aon Éadaí eile a nastar le haon tír. Can you think of any other clothes associated with other countries? Tá leideanna anseo chun teacht ar óclár a bhaineann le Éadaí agus le dathana. Here are some clues to help you figure out what clothes or colours are in question. Lé na leideanna agus scríobh an folklore ceart sna spás na cuí. Read the clues and write the correct vocabulary in the appropriate spaces. Mar shampla, caitheann cailíní an rud seo ar scoil de ghnáth. Sciorta. Nuair a bhíonn sé fuair caitheann tú ar do bhuineáil. An dá atá ar thrón Rudolph. Nuair a bhíonn sé fuair caitheann tú ar do cheann. Na dathana a bhíonn ar úlla agus caitheann tú nuair a bhíonn an aimsir te. Caitheann tú é seo ort sa linn snámha. Nuair a bhíonn sé fuair caitheann tú ar do lámha. Na dathana ar a rán agus an dá atá ar los an chromchín, the daffodil. Is an Gaeilge atá ar daffodil ná los an chromchín. The Irish for daffodil is los an chromchín. Ag úsáid folklóra aimsigh bláthana a bhfuil na dathana seo orthu. Use a dictionary to find flowers of these colours. Dearg, Gurm, Báindearg. Líon isteach gach barna leis an leagan ceart den adiacht A, B, no C. Fill in the blanks with the correct version of the adjective A, B, or C. Líon isteach an gréile seo leanas ar dús leis an bhreagra cuí agus cúpla sampla. But first fill in the grid with the correct answer and a few examples. Céin focail, which word? Cuirtear séimhú ar an adiacht. Cuirtear an adiacht san olra. Ní chuirtear séimhú ar an adiacht.
Siart an Ghaeilge. Agus Shahiad na habertí, and here are the sentences. Is bra lum na broga. Dearg, dearga no jarg. Fech Malena. Von, bon no bana. Amalat an skirtish blank sha. Dov, ruv, duva. Amalat na skirti blank shin. Dov, ruv, duva. Kiani on Yanzi. Jassa, jas, yas. Kovil mohulla. Wa, ma, maha. An wil maholta sa siomra sita. Don, dona, rom. Tá the stucky is the siomra cuddleta. Mór, móra, war. Líon isteach gach bearna leis an legan ceart an Éadaíocht atá idir lúbíní. Fill in the blanks with the correct version of the adjectives in brackets. Is malam broga agus is fulam skirta. Is bralam of loose agus marvoga. An cóta le the hol agus an hata. Cahan cholla agus léna ag obair de gná. Tá gúna a gom agus broga. An malat an skirta sin leis an lús. Sin léna agus bríste lé. Ní malam geansaithe le skirti. Go buan mo chuimhne. Tháinig na frásaí se leanas chun cíns sa topic seo. You came across the following vocabulary in this topic. An chuimhin leat iad. Dean iirecht Gaeilge a chur an bhóclóir se a leanas. Do you remember it? Try to translate the vocabulary to Irish. Go buan mo chuimhne from memory. Oh my God, that's too expensive. That's very reasonable. How much is that? $48.99. Do you accept Visa? Size 36. May you live and may you wear it. That dress is very cheap. Which one do you like? Do you think the dress is cheap? I like the red jumper. Do you like the green scarf? I don't like the pink shoes. Ria Fust Rory. Rory's email. Lay an Ria Fust Sha Leanas agus Fragar na Ceistena Gaon leis. Read the following email and answer the questions that go along with it. Rannóg an Fragar ceart A, B, no C. Choose the correct answer A, B, or C. An sin na habertí tá post nua ag diarmuid. Fear, breagach, ní deirtear. Fear, true, breagach, false, ní deirtear, they don't say. Tá an banisteoir an deas. Tá ifig Rory rómhór. Cheannaigh Rory bríste dubh. Bhí sé ag Siopadóireacht san Aonad Siopadóireachta. Bhí a Éadaí nua an daoir. An phrófíl iarúil Aonad a Handouts, Virtual Profile, Unit 11.
An profile iarúil. Chroichigh tú profile iarúil deireadh Aonad a héan. So you created a virtual profile at the end of topic 1. Currently leis an profile tar éis gach Aonad nua, we will add to the profile after every new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an eolas atá sa profile iarúil chun cleachta a dhéanamh tú féin a chur in aithne do dhuine. So you can use the information on your virtual profile to practice introducing yourself to other people. Ní gá duit do honraí persanta a úsáid. You don't have to use your personal details or information. Détá do haolaíocht a úsáid agus profile buíochas a chruthú. So you can use your imagination and create a false profile. This is just to give you practice. Profile iarúil. Líon isteach. Do rá Éadaí. Fill in your choice of clothing. Mar hampla, caitheann bríos sa déine, tíléine agus converse dubh de gná. I wear jeans, t-shirt and black Converse usually. Rannóg on Banc Teanga Fragraí. Section 9 Language Bank Answers. Fashion idirnáisiúnta. A haon, C, a dó, H, a trí, I, a chathair, B, a cúig, A, a sé, D, a seacht, E, a hocht, F. Báréad an rank. Gansaí áireannach, éire. Léine flamingo an Spáin. Sari an India. Bríste lederhosen an Ghearmáin. Kimono an Tiapáin. Handfu an Tín. Fillebeag Albuin. Legenda. Caitheann Cailíní an rud seo scoil de gná, sciorta. Nuair a bhíonn sé fuair, caitheann tú scaf do bhuineáil. An dá atá thrón Rudolf, dearg. Nuair a bhíonn sé fuair, caitheann tú hata de cheann. Na dahan a bhíonn úla, dearg agus glas. Caitheann tú sciorta nuair a bhíonn an aimsir te. Caitheann tú é seo ort sa linn snámha, colla snámha. Nuair a bhíonn sé fuair, caitheann tú lámhaní do lámha. Na dahanna arán, dán agus bán. An dá atá los an chrom cín, the daffodil, buí. Agus bláhanna bhfuil na dahanna seo orthu, and flowers with these colors. These are just some examples. Dearg, rose, poppín, tulip, Éadaí. Gorm, los Míle, glór na maidne, los gormáin. Bán dearg, piana, los na gile, blá an chran silíní. So we have a rose, a poppy, a tulip, and fuchsia. Éadaí or fuchsia. Lús Míle is a forget-me-not. Glór na maidne, morning glory. Los gormáin, cornflower. Piana, peony. Los na gile, a carnation. Blá an chran silíní, a cherry blossom. Céin focail. Anamachal fearnsnach agus adiacht, ní chuirta sébhú an adiacht, mar hampla gansaí dubh. Anamachal buinscinach agus adiacht, chuirta sébhú an adiacht, mar hampla léana bháin. Anamachal san olra agus adiacht, chuirtar an adiacht san olra, mar hampla bróga donna. Céin focail. Sprá lum na bróga dearga. Féach mo léana bháin. An malat an sciorta dubh seo. An malat na sciortaí dubha sin.
Ceannaí an gheansaí deas. Cá bhfuil mo chola wa. An bhfuil mo chóta dán sa seomra site, tá do stochaí móra I do cheomra codalta. Na freagraí uimhre haon B, uimhre dó A, uimhre trí A, uimhre cethair C, uimhre cúig B, uimhre sé A, uimhre seacht A, uimhre hocht B, agus sin é. Adíochtaí agus animacha, adjectives and nouns. Is maith liom bróga orda agus is fuail liom sciorta gearr. Is sprá liom mo bhlús bán agus mo bhróga dúbha. An cóta glas le do hill agus an hat do mór. Caithim colla dhubh agus léna churm ag obair de ghnó. Tá gúna fada agam agus bróga duna. An maileat an sciorta galánta sin leis an lús gearr. Sin léna áilinn agus brístí áile lé. Ní mailim geansathe móra le sciortaí gearra. Go búin mo chuimhne, from memory. Oh my God, a hairkish. That's too expensive. Tá sé róghair. That's very reasonable. Tá sé anréasúnta. How much is that? Cé bhéad ar sin? $48.99, €48 nócha 9 cent. Do you accept Visa? An nghlachan tú le Visa. Size 36, made 36. May you live and may you wear it. Gamara is the go gatha tú é. That dress is very cheap. Tá an gúna sin an saoir. Which one do you like? Ceacha is málaat. Do you think the dress is cheap? An bhfuil an gúna saoir meas tú. I like the red jumper. Is málam an gheansaí dearg. Do you like the green scarf? An málaat an scaf a glas? I don't like pink shoes. Ní málam na bróga bán dearga. Riamhphost Rory. Tá post nua ag diarmuid, bréagach. Tá an banisteoir an deas, ní deirtar. Tá ifig Rory rómhór, fear. Cheannaigh Rory bríste dubh, bréagach. Bhí sé ag Siopadóireacht san Aonad Siopadóireachta, ní deirtar. Bhí a Éadaí nua an daoir, ní deirtar. Agus sin é. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éanacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tá súil gom gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.